Solution pada waktu nakumi na ba yang hindi dari Dewa, macam tu, pau ya. Masih sama kari tauraga muisi ti flag jingkala ba matunda Of all gymnasts, I promise that we shall take part in the Sport Invitation Gymnastics Championships, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of the gymnasts. Thank you. Rules which govern them, in the true spirit of Thank you, Deepak. Deepak na Thank you, Babiana. Bye.
the rules like we're changing the game. No, I don't really care for the lame conversation. Got everything I need and I'd rather be chasing love with the monster. Sweeter you try, then I won't be getting love from it. Ain't worth the time, just don't get love from it. Leave it to me, don't you see I'm run from it. Did it get better? Hey, 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 hey. You make me crazy, but I love it, baby. You make me crazy, baby, but I'm in love with the monster. Hey, hey, hey. Thank you. Good night. Thank you, gymnast. Mathangda miyeng tabirasi Muhammad Muqtadir Ali Bugs. Thank you, Muqtadir. Thagakjari Yamka yang fazla perform tawbikan. Thank you, Traditional. Mathangda lobirasi
Thank you, Ramesh. Gymnast khudingmak ko hana thagachari khwai phukno kusu. program itu conduct tawbiki program moina koi musu kadu kyalo praba su masana haibudi na phamba adumba event ama oire haibise Gymnastics si amarom dahar di yang faze mi na kasu hen ban te moi faze adu huji angang macha hogole ba mayam su hen na mai papa hen na apawa Olympic Asian Game Commonwealth Game mai papa ngambo oi biu har ga batang kusne bagi Brazil ka secretary ebili ba yamda wai bonisi tinggi na Manipur ki sanaroi ki yamna pamjaba adum bagi top tongan ba ithil angang singjibu sanahalaga akogi pokpa mama mapana makong thong sida laga paisa khainaraga sigumba gymnastic championship ama to honba bise aina sanaba horopodagi ngasi bawgi sports ki laimaida aina ahan butaba ahan thinaba thongban asigumba lebak che asidagi Apauba Manipur dagi India ki Prime Minister masamangna 2016 da Manipur is the powerhouse of India. Manipur hai je ki sports ki powerhouse ni hai da ainan da tholo hai nai ngam napam da thamjani aduga masigi hairiba Manipur hai je ki sports ki powerhouse ni hai je aikoi khudimuna matam khudimukta masigi mingthona je ngakna chappa ngamna bakki parents sing asigi angang singjigi maming isa ji phauda ba yade haiduna paisa contribution torga championship toribase sibu akogi sanaroi aikoi mayamna hingna tumda lakadaba piri peri lakadaba generation mayam sigi akogi majing lamjing mera wena ba so akoi mayamna thamamsi aduga akoi koknona kurumjari ayam punya kena tahu jarak ayat yang punya macam nawai ayo office tadi ayo yang tu ngai le lah atau ay naik tu baru noi lai bagam pai nasi ki noi nak haurai bangang nak koi ki gymnastic ay na Olympic Asian Games Commonwealth Games gymnastic yang je semaina ay di mangda telecast nataba direct yang ba su bagi tanjama su ko gi ngasi Manipur gi gymnastic association na tanjama pibiba sigi de matai tonba singba ngamo da ba laman namai ngonda ton janjara na loje ga maram di keno da su phajaba asigi mamman yam laba ground da mitna uba powder mit ta thopa aina Olympic tadi TV da ne ko na ubuje adong ngasi Olympic tu ki relay oina adugi chap manaba adigumba image angang akogi isamangna sanaraga uba sigumba asuk yamna fajaraba nungsiraba ngasi mikup se aigi punsida ngasi haibam ngisigi amuana laroi ngasigi kenoje ado aigi punsida yamna tangba matam ni ngasi mayam jinengon da sigi tanja je bibije ai hanna thaga phongdok jari nagoi yam laibok pe sigi Manipur da siguma center leraga ima ipa na sida puraga leriba oja guru mayam sina nakoi bu karai da kramai toruga sanaba gymnastic aiba masana sina kramai to na ibon gani kramai na tawni haiduna ima na ipa na sangaga sanaba phangije sin nakoi aina nakoi mathangi Olympics natraga ju next 2036 ki India na tawduba horse sida koi Manipur dagi sanaro nakoi mayam koi uba panganaba madu chanaba ngamnaba I asibat pige mongol pige madu yongnaba sanaba ngamoyo
फाउबा ngамदनaba सानबा हाइबसी यामना अखांबा कनबा डिटरमिनेशन निंबा थुंगनबा हाइबसे अइनोंदा अइना होनबा कनबा मा चंगी खांबा कनबा होनबा कनबा लाइरिक तमदा क्लास 5 तगी 6 तगी 7 कानना अखोइना होनबा गुमना कोइना सानबसु स्टेप बाय स्टेप नेशनल दगी नेशनल यौद्रिंगै दगी कोइना सिदा एकेडमी दगी सिगी अयुक nganta दन कोइना लागा सानरिबदो स्टेप बाय स्टेप नि मसी सानबा लेप्तना अगी इसागी थौनी अगी इमुंजे अइना करमाय तौनी हाबदी अगी इमाना इपाना ngasi अखोइगी संसारसिदि पोपिरे नोइ लाए अदुगा अगी मिंग कनानो अगी माइपासी कनानो अगी लेबाक्सी करिनो हाबसे अखोइना सानबोय अमोइना थोलाबनिना अखोइगी लेबाकी अखोइजी करमायना ले अखोइजी करमायना हिंगी हाबगी कनोजे अखोइना ताकंगदबनी अखोइना सानबा चप मतमदा अगी इवों अगी सावों चदा अइने तौबा वंगांग चनांग अगी लिचत साजतना अगी लेबाकी मसक खंगदबनी न सानरो अखोइगी इथौदांगी यामना चावी सानरो अमा लापतार ओइना लाअबदी नसागी यामना कथोपा मिनुंसी लेबा चेल चावबा यामना खांबा कनबा सिगुंबा लिंजन थौना सुना कोइदा अइना लेबो ओइसनु हाइला ईश्वर सिदा थौनी जगे अदुगा वही खरसी हारगा आई टेंशन जगे नसिगी सिगुंबा ममन यामलबा कुछ होना उन्हें